Kuri uyu mugoroba ku itariki 15 Ugushyingo 2025 umuhanzi Akiri wo mu gihugu cy'u Burundi yahawe igihembo cy'imodoka. Ibi bikaba byaturutse ku ndirimbo ye yitwa Aha ni he yamamaye muri iki gihe gito yishe. Muri aya mezi hafi ane ashize iyi ndirimbo yitwa Aha ni he yacuranzwe ku isi hose. Mu nce nyinshi zo ku isi iyi ndirimbo yacuranzwe cyane ndetse indirimbo yamamaye cyane. Indirimbo yitwa Aha ni he yumvikanye cyane mu bihugu cyane byumva Ikinyarwanda. Gusa no hanze naho bagerageje kuyumva nubwo batumvamo byinshi, gusa yarakunzwe bitagira akagero. Iyi ndirimbo yitwa Aha ni he indirimbo imaze kurebwa n'abasaga hafi miliyoni 5 kuri rwa YouTube rw'umuhanzi witwa Akiri. Ibi bikaba byatumye abona n'imodoka ahabwa n'igihembo, ndetse iyi ndirimbo ikaba yaratangiye izindi ndirimbo zitandukanye, gusa yaje kuzihiga. Ibi biri mu bintu byashimishije uyu muhanzi, ndetse uyu muhanzi akaba avuga yuko azakomeza gukora umuziki kuva hasi kugera hejuru, kandi aravuga yuko umuziki w'u Rwanda watangiye kubenekera cyangwa se batangiye kuwusiga. Mu gihugu cy'u Burundi muri iyi myaka nk'ibiri ishize ntabwo umuziki wabo waruzwi, ndetse abahanzi baho ntabwo bari bazwi. Ariko uyu munsi wa none umuhanzi wo mu Burundi ari kumvwa mu Rwanda, muri Congo, muri Uganda, Tanzania n'ahandi, kubera indirimbo zabo ziri kugenda zizamura igihugu cy'u Burundi. Umuziki w'u Burundi cyangwa se abahanzi b'u Burundi bari kuzamura idarapo ry'u Burundi ku ruhando mpuzamahanga. Iyi ndirimbo yitwa Aha ni he yakoze ama-challenge menshi ku mbuga nkoranyambaga zirimo TikTok, Facebook, Instagram n'izindi. Ama-challenge yakozwe ni menshi cyane nk'aba TikToker barayifashishije cyane muri amezi hafi 3 ashize. Indirimbo yakunzwe n'abatari bake. Iyi ndirimbo yitwa Aha ni he yumvwa n'umunyarwanda, umunyakenya, umutanzania, umukongomani n'abandi bose barayumva kenshi. Kandi niba uri umwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, hari umunsi wigeze kubona abazungu cyane abahinde bayikoramo challenge, ndetse n'abakinnyi bo ku rwego mpuzamahanga cyane b'i Burayi, ibyamamare bikomeye barayikoresheje cyane. Aha ni he ni indirimbo yazamutse cyane, zamura idarapo ry'u Burundi. Umuntu wo mu gihugu cya Mexique cyangwa se muri Venezuela amenya igihugu cy'u Burundi biturutse ku ndirimbo yitwa Aha ni he. Muri uyu mugoroba rero ku itariki 15 Ugushyingo 2025 nibwo yaje kubihabwa igihembo. Uyu muhanzi Akiri agomeje kugira imigisha muri iyi minsi, cyane ko agera atumirwa mu mateleviziyo akomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda. Mu minsi ishize yarakandagiye araza akora ama-interview mu mateleviziyo atandukanye. Akiri akunzwe n'abatari bake muri iyi minsi kubera indirimbo ziwe. Akiri kandi akaba ari umuhanzi wabaye mu buzima bugoranye, ariko uyu munsi ari gushima kubera ko ubuzima bwe bwahindutse. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda, udukurikirana umunsi ku munsi. Wewe kandi subscribe ndagushimiye, nawe utarayikanda uyikande kugira ngo ujye ukurikirana amakuru yacu umunsi ku munsi. Nitwa Elize Taifa, ndabashimiye.